kabalo ngano nga imo man kong giadto dili kayo ko katuo nganong gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo gayon. Mabungahong kagabihion mga igsoon, wala ta ka live ganina kay kabalo na mo. Basta Sunday busy kay ko. Actually ni human gali ani mo adto kog service, naay service ako ra usa sa balay igsoon. Nagpabilin jud ko aron mag-live ta. So ang atong topic karon igsoon mao ni akong message ganina sa atong Sunday service. Gusto ko nga makadungog mo. Okay? So karon kabalo na mo no. Ato na ning i-share ang pulong sa Ginoo, ato na ning i-mention atong mga higala sa comment section unya atong i-type at followers at highlights at everyone para makabantay sila ba. Ako sad i-share sa ninako. Okay? So i-share sa nako igsoon. Okay. Done sharing igsoon. Na mana naka-share na ko. So, shout out mga igsoon, mga higala, kapamilya, kapuso, kapatid. Okay. Shout out, shout out. Shout out ko Pastor from Mandawi, Cebu City, Boholana, Map Simbis. Okay. Good evening, Pastor. Watching from Malaysia, Sister Joanne J. Joanne J. Watching from Kuwait, Sister Lariba Gabriel Cha. Okay. Eileen, mayong gabi, Pastor. Mayong gabi sa Digsoon. Mayong gabi, Pastor. Watching from Bantayan Island. Shout out, Pastor, sa March of Faith Church, Madridejos. Okay. Thank you, Brad Mark, Calib, Bakaling, Bata. So, may Batian sila. Okay. Alright. So, nanapod si Sir Libens Ibardo Cabrera. Okay. Brother Bro Milton Buroy, thanks for watching igsoon. Thank you, Brad. Thank you. Akong gi-shout out mga igsoon ang tanang mga OFW na nag-message o daghan kay mo Middle East, okay? Kingdom of Saudi Arabia, I Daniel, okay? Shout out tanang mga seaman diha, no? So, ang gi-shout out ang mga brad diha tanan, long live mukta kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Okay? And then akong gi-shout out ang tangang mga inmates, no? Mga piniriso na ako'y na ako'y bisita dahil ganina diri sa church mga igsoon nga gikan sa Pook Talisay, nga gikan sa bahay ni Kuya, no? Usa ka former inmates. Okay, nya nakagawas na ning testimony gani, grabe ka powerful ang yang testimony igsoon, giunsa siya pag bag-o sa Ginoo igsoon. Inday Malin, thank you for watching. Kadungog na kaani nga mensahe igsoon. Pero ako ning ibalik. Di man ta mapulaan na ni, no? Nindot kay balik-baliko ng pulong sa Ginoo. Way sa payan kanunay Inday, kabalo na kano. Basta para sa kamayaan sa Ginoo, malipay ang Ginoo lang, automatic na diha, okay? And shout out na kung tanang mga jail officer. Shout out na ko dahil si Brad Ares, no? From bahay ni Kuya. Shout out Cebu City Jail, okay? And then ako ang mga higala sa Pook Talisay. Kanipaan Pook Talisay, no? Living Water Christian Fellowship, okay? Praise God. Unya akong shout out ang mga jail officer, of course. Tanang mga kapulisan diha, no? Camposmen niya, Cebu. Shout out ang Tagbilaran City Barracks. Tanan kapulisan sa Bohol, nga mga amigo nako, mga hepe. Shout out. Shout out Brad, suroy niya ako diha inyo Clarence. Sige. Suroy diri Brad, welcome kay kadiri, no? And then shout out na kung tanang mga military, no? Philippine Army nga kanunay nagtanaw sad nato. Okay? Brad Pastor, shout out from Isabel Liti.
Isabel Municipal Chapter and from House of Worship Ministry. Long live, Brad, from Brother Alfon Becerra Loreto. Okay, thank you, Brad, sa pa-shout out. Okay, God bless. Okay. John Michael Bayado, good evening, Brad Pastor, watching from Alugensan. Okay. Woo! Okay. Good evening, Pastor. Familiar man kaayo na ko imong isura. Basin ka ilata. Taga Sambuanga del Sur ko. Layo ay. Basin kita ka na ko sa Davao or Jinsan. Mindanao. Yes, nag-ana na sa kong Mindanao. Nakawali ko diya mga dapit sa Mindanao. Igsoon. Watching from Japan. Brother Rodel Diego Paghil. Okay? So, kung i-shout out akong brad sa Loon. Dara, Brad. Pintados Adnelsor. Okay. Salamat, Brad, sa makanunay suporta na to rin, no? Salamat kayo. God bless. Abante, padayon sa kabaguhan nga gihatag sa Ginoo. So, kani sa Ikson, bagiita ning palahubog sa ilang lugar. Unya gibag-os Ginoo ba? Yang asawa, wa ka tuo nga nabag-os, ya? Saon taman nga Ginoo, milagroso man. Okay? So, Brad, shout out. Abante, padayon ta. Kita ta pohon. Okay? Unya uban ta, magwali tas presuhan. Pasiron ti ka. Anak tadi ano kay mayo nang kuanta ba no? Taga Clarin di ay ka pastor higi. Pa-shout out po from San Isidro Bohol. Okay. Thank you. Shout out San Isidro Bohol no? From San Isidro Bohol, Brother John Mark Barasi Lagremas. Okay. Sister Esther Cinco Romero watching from Davao. Good evening, Pastor. Shout out to my daughters. Okay, basi nagtanaw ni ba? So ako din gi-shout out ang mga anak ni Inday Malin, okay? Nga sila si isa man wala man, wayngan. So yang daughter daw nga naminaw diri karon kauban nako og sa ako ang mga silingan og ni Inday Marjorie. Shout out. Okay, from Inday Malin. Okay. Thank you, sister. God bless. See you again sunod na pod nga panimbahon. Shout out, Pastor, watching from Salug, Zamboanga. So, Dick Norte, nagtapok mi dire, naminaw. Okay, Sister Rudayam, thank you, God bless. Anyway, shout out dahil sa tanang mga subscriber, no? Nato. Mga subscribers, mga star senders, mga viewers, followers. Atong followers nga hapit na tanaabot sa 83,000 viewers. Followers, okay? Salamat kayo. Ug salamat dahil mga igsoon nga inyong gidasig, inyong mga friends and loved ones nga mo follow ani nga page. Thank you kayo. Okay? So shout out 183 viewers. Shout out akong amigo Higala Bagyo Kiko. Dugay na tangwa nagkita, napakas Lukata. Okay? So akong gi-shout out ako mga kadugo, mga kaliwat sa Lukata, Luok, Lapu-Lapu City, ang mga Montisioso family, ang mga Dungog family ug ang mga Putot family. Okay? So shout out ninyong tanan diha, akong mga auntie, akong mga iyaan, uyuan. Okay. So, igsoon man naman tag-shout out, igsoon. Magampo na ta, kay na ako'y lakaw. Watching from Toyota, Japan. Isa man Brother John Paul sa Malca, Aninyon. Okay, salamat kay igsoon. Brad Ronald de la Gente, Bataan. Amen, Brad. God bless you always. God bless you more, brother. Long live kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. Ako sang i-shout out ako mga Brad from Sea, Skeptron in Arms. Long live kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. So magampo tayo son, let's pray. Kay mag-start na ta aron sa iyo ba kay after this, muadto pa ko, muapas ko sa cottage service, okay? So magampo ta. Okay, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, we come into your presence right now with a humble heart, Lord God. Nagpaubos kami sa among kaugalingon diha sa imong atubangan, kaya among giilang imong pagkabalaan, Lord. Among giilang imong pagka-Diyos, pagkahari, Ginoo. Father God, nagpaubos kami diha kanimo, Lord God. Amo ikaw ang girespeto, gitahod, giyukbuan, Ginoo. Nining taknaa, Ginoo, amo kang gipasalamatan sa laing higayon, Ginoo, nga makapamalandong na usab kami, makapamati nami sa imong pulong, Lord God. Apan sa dili pa mi, Ginoo, magpadayon sa unahan. Unas tanan limpyuhi among kasing-kasing. Unas tanan susiya among kasing-kasing, Ginoo, kung na may mga butang niini nga wala ka malipay, wala ka mahimaya pasaylo amay, Ginoo. Among gi-admit, Lord God, nga dili mi perpekto sahay, Ginoo, sa kadangog nining kalibutan na masipyat jud mi.
Tungod kay dili misama nimo nga perpekto nga Dios. Apan salamat Lord. Kasi sa panahon nga masipyat mi, mahidalinas mi sa kadangog nining kalibutan na wala ka mapuli sa pagpasailo na mo Ginoo. Salamat sa imong gugma nga way paglubad, imong grasya nga abundansya. Ug ang imong kaluoy nga ginabag-o kada adlaw Ginoo. Every morning your mercy new. Thank you so much Lord God. So Lord, thank you so much sa imong kaluoy. Salamat sa imong pagpasaylo namo kanunay og nining taknaa Ginoo. Samtang mamalandong mi sa imong pulong tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, andam magpakorek, andam magpatambag labaw sa tanan, andam mosunod sa imuhang mga pulong. Tagay usab kami kaalam nga langit nun, dili kami magsalig sa among kaalam kalibutanon. Kay nasayod kami kung magsalig kami sa among kaugalingong panabot ug tawhanon nga kaalam, dili na mo matugkad imong pulong. So Lord, this time we need heavenly wisdom. Among gipangayo ang lamdag sa Espiritu Santo Ginoo. And Lord God, amo kang gi-welcome Ginoo. Amo ikaw gi-invite sa among taliwala, sa among pagabuhaton karon nga mopatunga ka. Ikaw mamuhat Ginoo. Tungod kay ikaw lamang among giisa karon, walay relihiyon nga na-involve ani. Walay pastor maisa mapataas kundili ikaw lamang si Hesukristo nga maoy bugtong nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton kami kaluwasan. And Lord God, as we proceed, tagay mi kalinaw Ginoo sa mga nahuna nga ikaw lamang ang masentro ug ma-focus. And this time, this evening Lord God, kung na may distraction sa kaaway, this time we cancel it. We rebuke it, we destroy it in Jesus' name. We declare victory Ginoo. And I pray Lord God, tanang mga viewers karon Ginoo, kutob sa maabtan ani nga live, kutob sa makadungog, kutob sa maminaw ani Ginoo. Panalangini Ginoo, ipabati imong gahom Ginoo. Ipabati ang lihok sa balaang Espiritu Santo nimo. So Lord, again thank you. Ikaw lamang ang ipataas. You alone will be glorified this time. We honor you, we adore you, we magnify your holy name. So ang panahon Ginoo, nabiling panahon among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan. Let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Uy, nabot na tag 200 kapin. Thank you. So this time we have 239 viewers. Shout out mga igsoon. So banti ta, padayon ta igsoon. Okay? Nindot kini atong topic. Our topic for tonight is about faith, pagtuo. Kabalo naman ta nga naluwas ta pinaagis pagtuo, dili sa maayong binuhatan. Kay bisan unsaon nato buhat og maayo kung wala nato na encounter. Okay? Wala tay relasyon ni Lord. I mean, wala nato na encounter ang person ni Lord, or wala tay intimate relationship or personal relationship ni Lord. Dili ka punta maluwas. Amen? Dili maluwas, dili makaluwas nato ang maayong binuhatan. Dili mo pasabot malangit ta kay daghantag natabangan. No. Mao bitaw ning ari si Jesus Christ nagpalansang ibabaw sa krus Kalbaryo aron makabaton tag kaluwasan kay atong maayong buhat di makaluwas nato. Amen? So atong basahon mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Sinuwat ni Apostol Pablo sa taga-Episo, okay? Episo kapitulo 2 bersikulo 8. Okay? It's about faith. Nangingon rin ba lang kasulatan igsoon? Again, Episo kapitulo 2 bersikulo 8. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Again, ako balik ko igsoon. Episo kapitulo 2 bersikulo 8. Kay pinaagi sa pagtuo. Okay, pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. O grasya ra gyud tanan sa Ginoo. Okay? We are under grace, sakto sila. Pero dili na to abusaran ang iyang grasya, kag atong abusaran ang iyang grasya sa impierno kita madisgrasya. Delikado na mga higala. Dili kini inyong buhat. Okay? So dili ni ingon kay gihaguan na to nga nuluwas ta, no, kundi gasa sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So dining taknaas kagabihon pahinumduman ta sa Ginoo nga tungod ra gid sa pagtuo maong naluwas ta. Dili tungod sa atong hinaguan nga nagbuhat tag mga maayo igsoon, mingtabang ta sa isikataw nato, no? Apan tungod ni naluwas ta tungod sa pagtuo. Amen.
naluwas ta sa ingon ri pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Ginoo. Wow. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Sakto. Okay? Naluwas ta pinaagi sa pagtuo. Mabitaw ni ning ingon mga igsoon si Pablo gyapon natay reference ani. Niingon si Pablo mga igsoon sa taga Roma. Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Tanawa, listen carefully. Ingon si Pablo, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Og sa kinasingkasing mutuo na pod. Mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Okay? Again, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Okay? Og sa kinasingkasing mutuo ta nga siya gibanhaw sa Dios o sa mga patay ba, no? I mean, namatay siya nga gibanhaw siya sa ikatulok adlaw, no? So, pagtuo gyapon. The moment mga igsoon nga mituo ta, midawat ta ni Kristo. Mituo ta sa kinasingkasing igsoon nga siya nagpalansang sa krus ug siya nabanhaw igsoon sa ikatulok adlaw. Maluwas ta. So it means it's all about faith. Amen? Tungod sa pagtuo na luwas ta, pitininduta. Apan, magbantay ta, di ta magsalig ani. No? Kay bisan ra ba ang demonyo mutuo pod? Mao ni mga igsoon, pagtuo pod nga naay bunga. O kung sa man ang bunga, naay resulta nga maayong binuhatan. Ning tuo ta ni Kristo nga nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ning tuo ta nga siya nabanhaw igsoon sa ikatulok adlaw. Ming tuo ta sa kinasingkasing maong naluwas ta. Apan dili ta mag-abusar no nga pagtuo. Okay na, pagtuo ni tuo na ta, no? Kay basin maigo ta tong giingon ni Kristo nga dili tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasud sa langit, no? So dili pud tanan nagtuo ni Kristo maluwas. Naa nay gitawag og resulta nay bunga sa tong pagtuo. Sukad nga ning tuo ta ni Kristo og nahimugso siya sa tong kasing-kasing, nakigrelasyon ta niya, naa jud nay bunga. Og unsa man na pastor, makita sa Santiago. Okay, atong klarohon puro ni pagtuo. Oh yes, Santiago ba? Okay, Santiago. Okay. Wa man ako na. Okay, dira. Santiago 2:14. Mao niya, bantayi ang pagtuo nimo kung nisibo ba ni. Okay, Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 nag-ingon diri si Saint James, okay? Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Okay, magbantay sa ta. Dapat ang atong pagtuo na ebidensya, na resulta nga maayong binuhatan aron secured ang ato ang kaluwasan. Lisod po kayo ingon ta nagtuo ko sa Ginoo, nagtuo pero wa ka mimbiya sa kangitngit. Asa ang maayong binuhatan nga resulta sa imong pagtuo? Patay ang pagtuo kung walay buhat. Amen? Naluwas ta sa pagtuo, praise God. Mingtuo ta ni Kristo nga nabanhaw. Ikatulo ka adlaw. Mingtuo ta ni Kristo sa kinasingkasing nga nagpalansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, maong nakabaton tagkaluwasan. Apan asa ang bunga? Ang pangutana karon, asa ang resulta nga mao ang kabag-uhan sa atong kinabuhi? Mao na ang maayong binuhatan nga resulta sa atong pagtuo. Kay kung wala nang gitawag og resulta or bunga nga maayong binuhatan ang atong pagtuo, dili sa na makaluwas nato. Amen. Na ebidensya, na apelyido Okay? So mao na. So it means it's all about faith. Okay? Now, kay maluwas man dayta mga igsoon pinaagi sa pagtuo. Ingon ni Pablo. Okay? Sa karon mga igsoon, nagtuo ta nga naluwas ta, so nata nagkinabuhi na tambalaan, nagkinabuhi na ta karon nagsubay na ta sa kabubuton sa Ginoo, mao nay maayong binuhatan. Now, so in other words mga igsoon, karon nagbiyahe na ta nanata sa journey padung sa kinabuhing walay katapusan, padung sa langit. Matod pa mga igsoon ni Jesus, mga igsoon, matod pa sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga katubitang si Jesus before siya ni kayab. Di ba, ningingon man to siya nga, muuna lang siya dito, no? Kay sa balay sa kong amahan, adunay daghang puloy-ana, daghang mga lawak dito. Magandam daw siya balay na to. Okay? So, naaday joy langit. No? Karon, nangalagad tas Ginoo. Naluwas ta pinagis pagto. So, karon, naglakaw na ta, nga,
ngadto padung nagsubay na ta sa sigpit nga dalan. Kay mao man nangalagad ta sa Ginoo mga igsoon, ning subay ta sa sigpit nga dalan. Lisod kaayo ni mga lagad sa Ginoo, dagang tentasyon, dagang pagsulay, dagang paglutos, pagbiyabiay, bugal-bugalan ta. Pero okay ra na. Iasa ra man ang kalisod kasakit kung nanata sa langit pohon, no? So now igsoon, gipahinumduman ta ni Pablo. Karon igsoon nga naluwas na ta sa pagtuo. Sa atong biyahe padung sa langit, kinahanglan po daw maglakaw ta sa pagtuo. Tanawa? Niingon diri mga igsoon si Pablo sa nani diri igsoon sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 7. Okay, again. 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 7. Nag-ingon si Pablo igsoon. Yes, naluwas si Pablo punto niingon nga naluwas ta pinaagi sa pagtuo ngadto sa taga-Episo. Karon sa taga-Corinto ingon na pud siya. Nagkinabuhi kita, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuog, dili pinaagi sa atong makita. Sa English version, igsoon, for we walk by faith, or we live by faith, and not by sight. Maglakaw sad ta sa pagtuo, dili ta magdepende sa atong makita. Now, naluwas ta sa pagtuo, karon ang atong buhaton na pud igsoon, maglakaw na pud ta sa pagtuo. Kaysa tinuod mga igsoon, kung dili ta kamao maglakaw sa pagtuo, dili sa ta kaabot sa langit. Kay ngano man, madala man ta sa atong sitwasyon, no? Magdepende man ta sa atong nakita. So ingon si Pablo igsoon nga naluwas mo sa pagtuo tungod sa grasya ta Dios. Karon maglakaw sad ta sa pagtuo, dili ta magbase sa atong nakita. Kung gusto ta igsoon nga atong makalahutay tas tong pabanglagad sa Ginoo, kinahanglan kamao ta mag-walk by faith and not by sight. Tagaan ta mong example igsoon. Okay? Example sa walk by faith. Now, di kalikayan kaning mga lagad tas Ginoo mga igsoon, makasugat tag unos. Makasugat ta mga igsoon og mga pagsulay, mga kasakit, mga disappointment or unsa man dia, makasugat ta og mga hagit. Kay normal na sa dalan padung sa langit, daghan kay hagit. Kunya okay ra ta og ordinaryong mga hagit kung dili mga sakit sad kaayo igsoon. No? So niingon ang balaang kasulatan, niingon si Paul igsoon, naluwas mo pagtuo karon, paglakaw na pud mo sa pagtuo. Example, wa kay kwarta. Amen. Example ha. Excuse me sa. Igsoon. Okay. Pagaw-pagaw kay nagsagat-sagit ko sa wali gini. Now, example. Wa kay kwarta, no? Kasuway mabuda kisay mga kwartahan dia, babaylo ata. Sarap trapo sa tagamay be. Okay? Example, wa kay kwarta. Nangalagad kas Ginoo, di na kalikayan igsoon. Nabitaw ning ingon ako, pastor. Sukad nangalagad ko sa Ginoo ba? Naglisod na may nung financial. Ana siya nako. Gistisingan dayon, no? Example igsoon. Mao ni ingon si Pablo igsoon nga may nungdano nato nga naluwas ta sa pagtuo, maglakaw ta sa pagtuo ngano man kay sa panahon nga wa kay kwarta. Unya, naglakaw ka sa pagtuo igsoon, lahi man igsoon kay ngano man. Kita ka nga wa kay kwarta, way sud imong pitaka, imong bugasan igsoon sudlanan, wa nay bugas. Wa kay kapalit og bugas, apan kung naglakaw ka sa pagtuo igsoon, di ka ma-discourage. Kay nasi mong una-una, mao man makinumdum ka sa pulong sa Ginoo nga dili kanako pasagdan, dili kanako biyaan. Mao nay walking by faith, walk by faith na. Wala ka magdepende sa imong nakita nga wa kay kwarta. Wala kay kabayad sa imong utang, di ka mag-uol. Kay nag-walk by faith man kay imong una. Aning saad si Lord nako nga dili ko niya pasagdan ug dili ko niya biyaan. Mao nay nakanindot sa walk by faith, no? Kay bisag dako kag utang wa kay kabayad, nang chat na nimo tong card mga igsoon, nag-chat na nimo tong linde nga manhan ako, nagpadong na ko, ang kolektor nagpadong na, pero wa kay kabalaka, kay ngano man nag-walk by faith man ka, wa man ka nagdepende sa imong utang. Wa man ka nagdepende sa imong pitaka igsoon. Ang imong una-una nagsaad ang Ginoo. Dili ko niya pasagdan, dili ko niya biyaan. Mao nay nag-walk by faith. Nagsaad siya sa Salmo 23:1 nga siya nga akong magbalantay, walay makulang kanako. So kulang pa akong pabayad sa akong utang, pero naa ni taud-taon naay buhaton ng Ginoo. Gipagkaon manggali niya ang mga langgam, ako pakaha nga kamao ko mo dahig sa Ginoo, di ba? Mao na naganindot ng walk by faith. Kay walay puruhan, walay chance nga mabackslide ka. Di man ka ma-discourage ana bisag wa kay kwarta, abanti ta. Kay imong pagtuo, ang Ginoo di ko pasagdan. Akong Ginoo dato. Ingon siya, silver and gold are mine.
Akong Ginoo mao akong tinubdan usay gamay ra pero kanunay. Mao na nakanindot nga nag-walk by faith. Mao na gingon ni Pablo. Naluwas ta sa pagtuo, maglakaw sa ta sa pagtuo. Daghang mga Kristohanon nga wa kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Lungle Brad Jen Bakas, okay? Daghang mga Kristohanon igsoon nga wa kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo, sa diyang nay unos nay pagsulay, way kwarta ning undang nakapuyam ning mga lagad sa Ginoo. Daghang problema nganuman kay wala sila nag-walk by faith. Wala sila naglakaw sa pagtuo. Nagdepende sila sa palibot. Nagdepende sila sa ilang makita. Apan para sa mga naglakaw sa pagtuo igsoon, bisan way kwarta, malipayo na, nagkatawa na, kay bawo man sila. Nga wa ni karon pero naa di ay. Kisay kasuway na igsoon. Murag wa pero naa di ay. Amen. Ako how many times igsoon nga nag-chat na ko ang PLDT, nga wala pa ko ibayad sa bill pero ayay Lord, ang PLDT nag-chat na sa internet ba? No? Wa man ulab unsa man eh. Wa pero naa day taud-taod. Nga naman. Ang saad sa Ginoo igsoon, di gyud na mapakyas. Basta saad sa Ginoo matuman na. Nya ang saad man siya. Ingon siya, my God shall supply all your needs according to His riches. Ingon siya, dili ko kamo pasagdan o dili ko kamo biyaan. Ako ang inyong magbalantay ug walay makulang kaninyo. Ako'y bahala ninyo. Amen. Maunay na kanindot. Maunay giingon ni Pablo that we must walk by faith and not by sight. Kay bisag wa kay kwarta imong unahuna na kwarta kay ang faith lahi man unsa meaning sa faith? Ang faith igsoon mao ni atong gipakanaa ang wa. Mao nay faith. Bisag wa pero tan-aw ko naa lagi ni. Wa may hen pero naani. Ang faith igsoon mas nisalig ka sa pulong sa Ginoo kaysa sitwasyon nimo nga di maayo. Wa ka nagdepende sa circumstances. Wa ka nagdepende sa mga pangitabo. Kay nag-walk by faith ka, nagtanaw ka sa di makita, mao nay walk by faith. Again, wa kay kwarta pa. Nya naningil na, nanay naningil mo. Pero manguna-una, di juk ko pakauwawan sa Ginoo. That's walking by faith. Ugahi ka, ma-discourage, anak. Maglibog ang yawa nimo kung saon ka pagluya. Amen? Mao nay nakanindot. Mao na niingon si Pablo, naluwas mo sa pagtuo. Niingon po siya sa Korinto. Korinto ba to? Ingon si Pablo sa Episo, naluwas ta sa pagtuo. Ug niingon po siya sa taga Korinto, pag kinabuhi sad mo sa pagtuo, ayaw mo, paglakaw mo sa pagtuo, ayaw mo pagbase sa nakita. It's all about faith. Faith! Amen? Pagtuo, pareha tong kuan igsoon. Kato bitaw mga apostoles nga nagampo sila og katong nayawaan. Nya wala sila ka-cast out og demons. Nga unsay gingon ni Jesus, kuwa nga ra magumog pagtuo, pagtuo na pod. Di ba? Aron mahitabo ang mga imposible kinahanglan tag pagtuo. Unsay gingon ni Jesus igsoon? Kung naamoy pagtuo nga sama kagamay sa liso sa mustasa, kaya ninyo pabalhinon ang bukid ngadto sa dagat. Ang gibot pasabot ni Jesus igsoon, kung naatay pagtuo, ang mga imposible mahimong posible. Sayunan baka ng bukid ibalhin sa dagat. Dili na basta-basta, kay bulungan na, milagro na, imposible na. It means mga igsoon, kung naatay pagtuo, ang imposible mahimong posible. Amen. Mao ni nakanindot nag-walk by faith, not by sight. No? Ikaduha igsoon. Akong kuning gilista kay maom ni akong note sa ganina igsoon, no? Kani. Usa ka maayong benepisyo kung naglakaw ta sa pagtuo. Kay kaning mga lagad ta sa Ginoo, matud pa sa Hebrews 12:1. Okay. Gilibutan ta og bagang pundok sa saksi. Naay mga nagpalibot na to himantayon mga marites. Magsigpamantay na to. Sukad nga nagsige na tagsimba, nangalagad ta sa Ginoo, ning biya tas makadaot nga bisyo. Panidaan din ta ng mga marites. Hala si kuan. Hala. Pangitaan tag sayop, gamagamaan tag istorya, dauton ta, himuan tag isyu igsoon, no? Normal na igsoon mga lagad kas Ginoo naa na, no? Nay mandaot na to. Bugal-bugalan ta, tamayon ta. Imo mo tag isyu nga naa daw tay kabit, mao ni na. Si kuan mao na, daghan kaayo. Di ba? Himo-himuan tag isyo apan ang nakanindot igsoon kung naglakaw ta sa pagtuo. Kay bisag sakit na kaayo, dili ka mo balos. Sakit na kaayo kay gipasanginlan ka pero tungod kay naglakaw ka sa pagtuo, dili ka mo balos magpabilin ra kag paubos. Ang una-una nimo, yes sakit kay ilang gibuhat na ko Ginoo, gipasakitan kog maayo naghilak-hilak ko Ginoo. Pero nag-ingon ka sa imong pulong nga paubos lang kay ikaw ang manimalos Ginoo. Ikaw ang mubayad. So nganong mubalos man ko, nganong mag-post man ko sa Facebook ug akong awayon sila? Di ba?
So gahi ka masuko, gahi ka pasukon sa yawa kung naglakaw ka sa pagtuo. Kaya wa man ka nagdepende sa madungog nimo. Ang tao nga naglakaw sa pagtuo wa na magdepende sa mga sakit nilang nadungog, nagdepende na sa pulong sa Ginoo. So bisan sakit na kailang gibati, dili gyud na mo balos, magpaubos na og iampo ang iyang kaaway. Kaya yang una-una, ang Ginoo nay bahala. Ang Ginoo wa matulog. Amen. Mao nay nakanindot igsuon nga naglakaw ta sa pagtuo igsuon, no? Gahi ta pasukon sa yawa, maglibog ang yawa. Kung saon man ako ni pagpasuko nga init manig-o sa una, wild man ni kayo. Pero karon din naman masuko. Saon man ni nako, kalma naman kaayo. Sa una og mangisog ni mo kuha ni siyang 45. No? Maghumentado ni magpabuto ni karon. Di naman gitaguan naman yang armas o saon naman ni. Ngano man kay naglakaw naman sa pagtuo. Mao na igsuon nga dapat kamao ta maglakaw sa pagtuo, dili ta magdepende sa tong nakita or nadungog. Kay kung di ta kamao maglakaw sa pagtuo, makadungog tag sakit nga istorya, mang wild ta. Wah! Ug sa katubi ning paborito na kong kingkoy sa una nga Dragon Ball, mas super science ta. Di ba? Pero kung naglakaw ta sa pagtuo, wa ta magdepende sa tong nadungog nga sakit kaayo. Cool ra kay ka, chill ra kay ka panahon sa sakit kaayo nga sitwasyon. Kay nga tong una-una, bahala ka na, di ko musukol ni mo, kung musukol ko ni mo, ingon ang pulong sa Ginoo, iyahang panimalos, kung musukol, kung mubalos, ko din mulihok ang Ginoo, mao ni nakanindot igsuon, kung kamauta mo lakaw sa pagtuo, di ta mubalos sa nakapasakit nato, ang Ginoo re mubalos. Amen? Amen ba? No? Nakoy testimony ni mo igsuon, ako mning gi-share gani pagsimba. Sa una igsuon, grabe gipasakitan ko. Daghan night nag-BI nako, gitamay ko nga pastor ako, sige pa kog suyop og syabok. So giingnan ko nga pastor suyop, hila ko sa Ginoo, Lord sakit kayo. Unya Lord, din ako salbahis Ginoo, din ako musukol. Pwede man ako kulatahon ning nag-ingon ako Ginoo, asa ra man ni nako, usaray kasumbag nako Ginoo. Di ba? Akong ginaan kay barumbaduhon man ko sa una igsoon. Apan Lord, alagad na ko nimo nagpaubos ko. Ikaw na'y bahala, akong gi-claim imong promise Ginoo. Nga ang panimalos imuha. Igsoon mga pila ka tuig nasakit o grabe, dili na ko isulti. Ang katong nagdaot nako nasakit o grabe kayo hangtod karon nagantos pa na. Naigimintin nga dako kay gasto. Nganuman tinuod ang panimalos iya sa Ginoo. Once ka mauta igsoon maglakaw sa pagtuo, bisan sakit kayo ang pagpandaot nato, di ta mo balos. Bisag gimaritis gilibak tag ayog napoy mga laki nga nagdaot ang mura pug baba og babae. Di ta mo balos. Ato lang itugyan sa Ginoo ang panimalos. Mao na nga gahi ta pasukon, gahi ta magwild, gahi ta mangluod kung kamauta maglakaw sa pagtuo. Mao na maayo nga, mao na nindot nga benepisyo. Imagine sakit na kayo gibutang-butangan ka pero wa ka ning balos. Gipili nimo ang magpaubos o gitugutan nimo ang Dios nga maoy manimalos. Amen. Mao na nindot, mao na niingon si Paul. Lakaw sa pagtuo. Ayaw pagdepende sa imong nakita og nagdungog. Tanawa si Pedro Egson, di ba? Si Pedro Egson, pag pilmiro niyang lakang, naglakaw siya sa pagtuo. Si Jesus nagbarog sa tubig. Ingon day si Pedro, kung ikaw ka na Ginoo, palakta ko sa tubig. Lakaw si Pedro, kay nagtanaw man siya. Ming abot ang balod, ning balhin siya tanaw sa balod, unlod. Ang bot pasabot na ko ani Egson, ang bot pasabot aning maglakaw sa pagtuo, ayaw wad-a imong mata sa Ginoo. Hebrews 12:2. Fix your eyes on Jesus Christ alone, the author and finisher of our faith. Siya atong gilagaran, siya atong gisimba. Dili antaw, tutok rata sa gintanaw si Pedro. Si Pedro ming tanaw sa balod, unlod. Unsa may mga balod nimo igsoon? Kanang mga tawo nga napasakit nimo maayo, ayaw tutuki na, balod na nimo. Tutok sa Ginoo kay kung mututok ka na matawa na maminaw kan la, unlod ka jud. Apan sigdi lang kung at first na unload ka, our God is the God of chance man. Siya dang na-unload si Pedro, ingon man siya, Ginoo tabangi ko, giaga ka po siya. Ana ra na. Amen. Kaduha na no. Mao nay nakanindot, mao nay maayong benepisyo mga igsoon. Kung kamao ta mo lakaw sa pagtuo, bisan kapila pa ta dauton, di gyud ta mo balos og pandaot, magpaubos ta. No? Chill na ta kayo, cool. Ingana nang kanindot, maglakaw ta sa pagtuo. Og danapod igsoon, danapod. Kung kamauta maglakaw sa pagtuo. Aminawa, look at me. Nindot ni Igsoon. Kung kamao ka maglakaw sa pagtuo, dili ka basta-basta mapandol
sa kauban ni mog simba or sa tao. Again, kung kamauta muglakaw sa pagtuo, dili ka basta-basta mapandol sa imong kauban og simba or mapandol sa isig ka tao nimo or mapandol ba ka sa pastor or sa leader. Naglakaw man ka sa pagtuo, subahalag makakita kag sayop sa isig ka tao nimo. Wa kay pakialam. Kay mong una-una, tagsa-tagsa bitaw kaluwasan. Ginoo akong gilagaran di tao. So adto ko tan-aw sa Ginoo. Amen. Mo na nakanindot ning kamao ka maglakaw sa pagtuo. Kay kung makakita kag mga kapandulan, ang imong unahuna Hebrews 12:2 yun, fix your eyes on Jesus. Amen. Naka-focus ka kanunay sa Ginoo once naglakaw ka sa pagtuo. So bisan nakakita ka na nga ag imong makaubag simba, unsam taw ni oy mga kapandulan ug wa na imong panalangin, wala kay pakialaman na igsoon kay ngano man. Ang imong una-una, at the end of the day, adtom ko matubang sa Ginoo dili ani mga tao. Nya usapod, ang akong gitagaag relasyon, ang Ginoo man, no? Ning commit ko og intimate relationship with Jesus Christ dili ani nila. Nami relasyon pero tao ra sa tao ra isig ka igsoon pero dara gyud ang Ginoo. Kay siya akong manluluwas. Siyang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo para nako dili ning mga tawhana. Mao na igsoon nga dili ka basta-basta mabackslide. Dili ka basta-basta mo balhin og simba kay nang luod ka kay nakakita kag kapandulan. Bisag pastor nakasa dili ka kay ano man wa man ka nagtan-aw ana. Kay mong una-una dili man sad ni sila perpekto. Ako gali dili sad ko perpekto. Lahi lang akong sipyat. Lahi po nilang sipyat. Ang akong sipyat lang kay maayo ko mutago. Wa sila kita nako. Ilang sipyat lang dayag kaayo. Pero wa man ko nagdepende ana kay naglakaw ko sa pagtuo. Mao nay nakanindot igsoon. Kung kamaot ta mulakaw sa pagtuo, dili ka basta-basta maluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay bisag kapila pa ka makitag kapandulan nga mga leaders, worship leader, unsa man nasimbahan, mga elder, mga deacons, napandol ka kay mga ngilad ug batasan. Di man ka basta-basta nila makuan igsoon, madiscourage, mapandol. Ang imo, maniguro ko kay kaluwasan, tagsa-tagsa. Mao nay nindot, mao nay giingon ni Pablo, lakaw sa pagtuo. Kay ang paglakaw day sa pagtuo igsoon usa ni siya ka silbing Yahweh. Pamaagi nga makalahutay gid ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay di man ta mastambol, dili ta mapandol sa atong igsuon, sa atong kauban og simba. Ngano man, kay ang imong gifokusan ang Ginoo man. Wa man ka nagdepende sa makita nimo. Amen. Dagang mga Kristohanon nga wala na nimo kit-e, wa na ka misimba ngano man, napandol ko. Wa na ka mo simba kay mga naman, wa ko moangay kay wa ko tagda, wa ko lamanuha pag himamatay. Wa ko musimba na kay naigo ko sa daghan kayo. Wa ko musimba kay wa ko moangay ito kay gisipatan ko atong tawhana. Tao ang reason, tao. Ngano man pero ang tinud mao ni kay wa siya naglakaw sa pagtuo. Nagdepende siya sa makita siyang mata, nagtan-aw siya sa tao. Once magtan-aw tag tao igsoon, wa jud ka naglakaw sa pagtuo. Amen. Pero sa mga kamao, nakakat-o na paglakaw sa pagtuo, wala siya pakialam og unsa man ang mga kapandulan diyang makita niya. Never siya mapandol. Ano man, kay naka-focus siya, nag-concentrate siya sa Ginoo igsoon. Because at the end of the day, ang maghuwat na to sa finishing line, dili ang kauban na tong simba, dili si pastor, dili ang deacons, dili ang elders, dili atong mentor, kung dili si Kristo. Anak, well done, my good and faithful servant. Salamat kay nakalahutay ka. Wa ka nada sa mga marites. Amen. Mao nay nakanindot maayong benepisyo kung kamauta maglakaw sa pagtuo kay dako kay puruhan nga makalahutay kita hangtod sa pagbalik sa Ginoo or sa katapusan sa atong kinabuhi nga nangalagad sa Ginoo nga mainiton. Wa ta nagdepende og tao. Una-una na to, hapon na maimpirno na siya, bahala siya. Kay bawo naman na siya sa kamatuoran. Padayon. Kay ang kaluwasan individual. Kita matag usa igsoon natay muhatag ta og husay sa Ginoo. Ang apananak mao nay ang nakanindot kung kamauta muglakaw sa pagtuo kay di ka basta-basta luyahon sa isig ka tawo nimo. Never ka ma-disappoint sa isig ka tawo nimo kay ang imong kalipay, ang imong focus naa ni Kristo. Amen. Last, number 4. Ang maayo nga benepisyo kung maglakaw ta sa pagtuo kay kung makasugat ta mga igsoon og mga discouragement, mga disappointment, kana bitawng nindot na kay imong plano, grabe imong effort, dako ka gasto, pero ang ending napalaw ka. Amen. Kana bang nakapasar na ka og board exam, naglipay-lipay ka, praise God, hallelujah. Nagpa-thanksgiving ka pero pag pang-apply nimo og trabaho, nasangit ka sa neuro, nasangit imong height, kay mubo ka, nasangit ka sa medical, na disappoint ka.
No? Kana bang ibutan ta lang og dako kay kagasto sa review pero nahagbong ka sa board exam. Disappointment na. Papanigsoon kung kamao ka maglakaw sa pagtuo. Cool ra ka, kalmar ka ngano man. Ang imong una-una man Romans 8:28, all things work together for good. Sa tanang pangitabo naay katuyuan ng Ginoo. Mao nang gahi ka kayo madiscourage, madisappoint. No? Bisan ang yawa gusto nagtagaan na ka og disappointment. Nadismaya ka kay imong best friend, gisulti imong sekreto, gipanabi sa uban. Pero never ka madisappoint, madiscourage ngano man imong una-una. All things work together for good. Imong una-una naay katuyuan ng Ginoo nganong gitugot ni niya. Gitugot ni niya nga gitraidor ko sa kong best friend tungod kay alaot juday ang mosalig og tao adto ra jud ko bugtong mosalig sa Ginoo. Kita ninyo? Maunay maayong benepisyo kung kamao ta moglakaw sa pagtuo. Kay dili ta magdepende igsoon sa atong mga panghitabo, disappointment, no? No? Di ba? Basta any disappointment sa atong kinabuhi, dili ka matandog. Unsa may imong disappointment, gibuwagan ka sa imong uyab, nagtigom na ka, nagandam na mo og wedding ring pero gibiyaan ka. Disappointment kay gibiyaan ka sa hapit na unta inyong kasal pero wa malahos. Dagan mga any disappointment igsoon. Pero dili na makatandog nimo kung kamao ka maglakaw sa pagtuo. Kay kung naglakaw ka sa pagtuo, ang imong mahunumduman, Roma 8:28, sa tanang butang naay katuyuan ng Ginoo. Di ba? Way mahimo ang yawa. Bisag unsaon sa yawa pag discourage nimo, never ka ma-discourage ngano man. Ang imong una Roma 8:28. Ang akong Ginoo, tanang gitugot ni sa Ginoo kay na siya purpose. O wa siya katuyuan, o wa siya itugot nga makadaot. Tanan nga itugot sa Ginoo makaayo. Karon dili lang nako ni masabtan pero sa unahan makabantay ko. Kabalo ko nga na para makaayo ni para nako. Never ka masakitan sa disappointment. Ang uban mga igsoon nga naglakaw, nga wala maglakaw sa pagtuo, if ever na sitwasyon nga madismaya sila, mangutang dahil tanduay, red horse, kulapo, makigbijokir ayon, magilak-hilak, ngano man mo complain, Ginoo, ngano man nagpuasa ko Ginoo, hindi ko pre-request, pero nga ni kasakit ba ni? Pero sa mga naglakaw sa pagtuo, bisan sakit ka, bisan na disappoint ka, kaya ang resulta dili mao sa imuhang expectation. Apan kung naglakaw ka sa pagtuo, cool ra ka, chill ra ka, ngano man, ang imong una-una, Roma 8:28, nahitabo ni kay naay sa tanang panahon, sa tanang panghitabo, naay katuyuan ng Ginoo. So, chill ra ka. Siguro gitugot ni sa Ginoo kay napay mas maayo niyang plano nako. Siguro ni gitugot ni sa Ginoo kay napay mas the best. Dili ni para kuha kay napay maayo sa unahan. Tanawa na. Gahi ka ma-discourage kung naglakaw ta sa pagtuo. Bisag kapila ka pa ma-disappoint, dili jud ka muundang og pangalagad sa Ginoo. Nganuman, wa man ka nagdepende sa imong circumstances, wa man ka nagdepende sa imong disappointment, wala ka nagdepende sa panghitabo sa imong kinabuhi. Nagdepende ka kanunay sa pulong sa Ginoo. Kaya ako naning gibalik-balik, ang buot pasabot anang naglakaw sa pagtuo, kanunay na nagtuo, nagsalig ning kupot sa saad sa Ginoo. Ug asa makita ang saad sa Ginoo, naa sa iyang pulong. Ug ang saad sa Ginoo, kanunay na nimo naa sa imong kasing-kasing. Di ba? Bisag na disappoint ka, sakit kaayo, ngano man dili ka mo ingon ug ngano man, dili ka mo question kay imong una-una. Jeremiah 29:11 nagtuo ko. Usa ka adlaw matuman ni, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper me and not to harm me, plans to give me hope and a future. Mauna ito ibuhaton gina sa Ginoo. Amen. Ingana na mao na niingon si Paul igsoon nga, yes, naluwas ta sa pagtuo. Naluwas ta dili sa atong maayong binuhatan kung dili sa atong pagtuo ni Kristo. Tungod kay naluwas man ta pinaagi sa pagtuo, maglakaw sad ta sa pagtuo. Amen. Aron dili ta mabackslide. Aron di ta mobalik sa naanda natong binuhatan. Aron dili ta mag-adik-adik og balik, maglakaw ta sa pagtuo. Kaya nga naman, pastor, akong baliko ng upat kabutang. Kung kamaot ta mulakaw sa pagtuo, bisan wa kay kwarta, mukatawa ra ka kay mong unahuna, dili jud ko pasagdan sa Ginoo og dili ko biyaan. Salmo 23, no si Jehovah nga akong magbalantay, walay makulang kanako. Bisag gipaningil nako sa akong utang og dili pa kompleto nga akong ikabayad, pero
sunod nga minuto or segundo or oras na ay blessing nga makabayad ko. Mao na naglakaw ka sa pagtuo. Maglakaw ka sa pagtuo, igsoon bisag gidaot ka kapila ka gidaot di mo ag isyo, dili ka mo balos bisag sakit kaayo. Pilion nimo nga iampo sila ug tugutan ang Dios nga manimalos. Di ka masuko. Pildi ang yawa. Kung maglakaw ka sa pagtuo, di ka mapandol sa isikataw nimo. Di ka mapandol sa imong pastor, sa imong dikon, sa imong leader, sa imong mentor. Kaya ang imong mata nakatanaw kanunay sa Ginoo. Amen? Imong na individual ang kaluwasan. Ginoo akong gilagaran. Dili ko maluya sa isikataw nako. Amen? Mao na naglakaw sa pagtuo. Kung maglakaw ka sa pagtuo, igsoon. Sa panahon sa mga disappointment, mao ni ang last. Sa panahon sa mga discouragement, di ka matandog. Kaya mong una Roma 8:28, sa tanang panghitabo na ay katuyuan ang Ginoo. Whoo! Di ba? Why mahimo ang yawa? Pildi. Og walay higayon, og walay chance nga mabackslide ka o mubalik ka sa agi kung kamauta mulakaw sa pagtuig. So again, gi-remind ta ni Apostle Paul this evening. Yes, we are saved by faith tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. Dili sa maayo natong binuhatan. Apan yes, naluwas ta sa pagtuo, dapat makakaton ta nga maglakaw pud sa pagtuo. Kay kung kamauta mulakaw sa pagtuo igsoon, sigurado nga atong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Kay dili man jud wa may chance nga mobalik tagagi. Kay wala man ta magdepende sa atong makita. Wala ta magdepende sa atong pitaka nga walay sud. Wala ta magdepende sa mga sayop, sa mga kauban itong simba. Wala ta magdepende mga igsoon sa atong palibot nga mga dili maayo. Nagdepende ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Again, ang buot pasabot aning maglakaw sa pagtuig igsoon is this. Mas nituo ka sa saad sa Ginoo kaysa imong sitwasyon nga dili maayo. Walk by faith, it means igsoon nga mas ning salig ka sa pulong sa Ginoo nga matuman gyud na. Wa ka mutuo sa imong sitwasyon nga dili maayo. Mas imong gituuhan ang pulong sa Ginoo. Nga usa ka adlaw na ihatag si Lord nako nga maayong ugma. Ihanay ni sa Ginoo kay ning saad siya. For I know the plans I have for you, declares the Lord. His plans is for me nga ma-prosper ko. Dili ko maharm, dili ko madaot. And aside from that, to give me hope. Karon wa ay paglaom pero naay paglaom sa unahan. Ug naay hayag nga ugma nga iyang giplastar, gidesign alang sa akong kinabuhi. Amen. Mao ni nakanindot igsoon nga kamauta mulakaw sa pagtuo. Kay wa kay libog. Amen. Wa kay libog unya dili ka affected. Bisag binuangan, katawan, yaga-yagan ug baliwara nimo. Kay ang imong focus na kanunay sa Ginoo, dili sa mga panghitabo sa palibot, dili sa madungga nimo nga sakit kayo. Puro ra ka Ginoo, Ginoo, Ginoo. Amen. Mao kana ang pulong sa Ginoo nining taknas kagabhion. Naglakaw ta sa pagtuo, naluwas ta, pinaagisad sa pagtuo. Puro ra na pagtuo igsoon. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word this evening. Salamat Ginoo nga imo ming gipahinumduman about faith. Kung unsa ka mahinungdanon kining pagtuo Ginoo. Naluwas mi dili sa maayo namong binuhatan. Kay nagaingon ka sa imong pulong nga ang among maayong binuhatan trapura ni sa imong atubangan. Apan naluwas mi pinaagi sa pagtuo. So since naluwas mi pinaagi sa pagtuo, imong ming gitudluan karong kagabhion nga kinahanglan ka mausad mi maglakaw sa pagtuo. Dili mi magdepende or magbase sa among nakita or makita. So Lord God, I pray to all of the viewers right now, tabangi mi Ginoo nga kamaugin mi maglakaw sa pagtuo. Ang among mata kanunay mag-focus nimo Ginoo. Kanunay mag-focus sa imong mga promises Ginoo. Kay ang imong mga saad matuman jud na. Ang imong pulong Ginoo, once imong gi-release, it will come to pass sa appointed time nga imong giandam sa matag usa kanamo. So Lord God, I pray i-bless ang tanang viewers karon Ginoo. Tanang nagtan-aw karon Ginoo, kutob sa maabta ni Ginoo. Tabangi kami nga kamao mi maglakaw sa pagtuo. Kay kung kamao mi maglakaw sa pagtuo, walay puruhan nga maluya mis pagpangalagad nimo. Walay puruhan Ginoo, walay chance nga ma-discourage mi. Apan magpabilin ming magmadasigon sa pagpangalagad nimo. Taliwala sa daghang unos, taliwala sa mga discouragement, mga pagsulay. Kay wala mi nagbase, wala mi nagdepende sa mga panghitabo sa among palibot. Wala mi nagtan-aw og tao kung dili nagtan-aw mi kanunay nimo.
Lord, salamat sa imong mensahe nga manindot kaayo, Ginoo. Usa ka mensahe nga naghatag na mo paglaom og Yahweh, unsaon nga makalahutay mi sa pagpangalagad nimo. Maglakaw lang di ay mi sa pagtuo, dili mi magdepende or magbase sa among makita, Ginoo. Kung dili ngadto sa mga dili makita, Ginoo. Maglakaw mi, Ginoo, nga kanunay naglaom sa imong pulong, Ginoo. Salamat, dili sa amuang sitwasyon. So Lord God, right now I pray, unsa man ang mga sitwasyon namo karon, Ginoo. I pray nga dili mi magbase ni ana. Na may ubang mga viewers karon nga ilang sitwasyon lisod og sakit. I pray, Lord God, nga dili mi maka-focus ana, kung dili magtan-aw mi nimo kay ikaw ang solusyon sa tanang problema. Ikaw ang solusyon sa tanan namong gikinahanglan, Ginoo. Ug diha kanimo na ay milagro. Ug diha kanimo makabaton mi kusog, Ginoo. Apan kung mugtan-aw mi sa among ngilad or lisod nga sitwasyon, sigurado nga maluya gid mi. Maluya sa pagpangalagad nimo. Apan kung kanunay mi mag-focus nimo naay paglaom, Ginoo. Kay ikaw nga Dios milagroso, Ginoo. Ikaw nga Dios, Ginoo, dili mahutdan og pamaagi. Ikaw nga Dios, Ginoo, ang among imposible kanunay imposible nimo. So again, thank you for your word this evening, and thank you for your presence nga imong gipabati namo. I pray, Lord, nga kani nga mensahe, Ginoo, dili nimo labayng kawang apan mao ni hinungdan nga kamao mi maglakaw sa pagtuo, mao ni hinungdan nga magsayaw-sayaw mi taliwala sa unos, dili mi matandog bisag kapila mi masakitan, kung dili kanunay mi magtan-aw nimo, kanunay mi mulaom sa imong pulong, kay imong pulong mahitabo gyud na, Ginoo. Madugay or madali mahitabo gyud kini sa takda nga panahon, sa saktong panahon nga imong giandam kanamo. Thank you, Lord. Salamat kaayo. Dalaygon ka sa walay katapusan, and this time, Lord God, we continue to pray sa mga OFW, sa mga seaman. Padayon kapag kupot sa ilang kinabuhi, padayon kapag hatag og pabor nila, pag-bless, padayon ka, Ginoo, pagtagbo silang panginahanglan, tagi silang maayong panglawas. I pray for divine protection. Panalipdi sila sa lain-lain nga sa mga tentasyon, Lord God, liguna sila, and then sa mga pagsulay, tagaig dugang kusog, sa panahon nga mingawon sila silang pamilya, Ginoo, mga mahal sa kinabuhi, i-comfort sila, Ginoo. And I pray, Lord God, nga dili usab sila malingaw sa panalangin sa kwarta, magsigilang silang tigom. Apan, Lord, tuguti nga ikaw ilang mahinumduman kanunay ang tag-iya sa panalangin, ang blesser, dili sila malipat sa blessing. Kay nay daghan, Ginoo, nga malipat sa panalangin, nalimot sila sa tag-iya sa panalangin. Walay ila, Ginoo, pahinumdumi sila ang tanan gikan nimo. So dapat, Lord God, mahinumduman nila nga pasidunggan ka kanunay, Ginoo, because you are the blesser. In Jesus' name. So Lord, I pray, tagaan kag higayon nila in prayer, tagaan kag higayon nila nga mamalandong sa imong pulong like this, ug tagaan kag higayon nila nga magdaig sila nimo, Ginoo. Bisan asa sila, maminaw sila mga alawiton sa pagdaig, na sila personal devotion nimo, Ginoo, ug ilang atimanon, ilang relasyon kanimo, because at the end of the day, ang among relasyon nimo maunay matubang nimo sa katapusan, dili ang among kwarta, among tinigom, Ginoo. Again, keep them safe, Lord God, in your arms, in Jesus' name. Lord, salamat sa imong mensahe, again, imong pulong, imong presensya, ug nining taknaa, Ginoo, among dawaton, among paabuton ang mga milagro nga gikan kanimo. Among paabuton ang mga kaayuhan, mga kahibulungang butang gikan kanimo. Paabuton namo uban sa dakong pagtuo. Himoa lamang ming takos, himo ang angayan, kasaligan, kapiyalan. Kay nasayod kami, na kung dili sad mi mahimong kapiyalan, dili sad mi nimo bubuan, dili sad mi nimo tagaan. So Lord, himo aming angayan. Again, paabuton namo ang mga milagro gikan kanimo. Uban sa dakong pagtuo, amo kining gipangayo amahan ug amo kining gipasalamatan daan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga maoy among bugtong ug personal master namo ug manluluwas. Amen and amen. Again, maayong gabi mga igsoon, mga higala. Praise God. Salamat. Basta Sunday igsoon, medyo stress ko physically. Maybe tungod kay Simba, ano? Nga na ba? So, that's all for tonight, mga igsuon. Salamat sa inyong pakiguban kanako. Nayuban nga bag-o pa igsuon, replay lang mo. Okay? So, praise God sa iyang mensahe. Again, thank you. This time, akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Diyos. Siya lamang ang dapat iisa, dili ako. Okay? All the glory belongs to the King of Kings and Lord of Lords. So thank you, igsoon.
I pray and I declare nga sa itong pagpamahulay karon atong pagpangatulog, ang presensya sa Ginoo, ang iyang proteksyon magauban ka nato. Iyang mga anghel manalipod ka nato, mumatata nga malinawon. Ug sa mga nagtan-aw karon nga nasa lain-laing kanasuran nga buntag udto hapon, ubanan sad mo sa Ginoo dia. This gonna be your blessed day and fruitful. Itanan ninyong plano, inyong mga lihok, buhat sa kamot, ipanalanginan o paboran sa Ginoo in Jesus name. Amen. So that's all for tonight. Igsoon, again, before na ako ni-end, thank you sa mga subscribers. Salamat. Salamat sa mga nag-send star. Thank you kayo. Thank you kayo. Ako yun ang gibalyo. And then, salamat sa mga nag-invite sa inyong friends to follow our page. Okay? Thank you. And that's why I encourage you again and again to invite your friends and loved ones to follow our page. Aron ma-bless po sila. Dili kay kamuray, sige ka-bless. Amen? Makadungog po sila mensahe sa paglaong. Amen? So that's all for tonight, Ikson. Kay mulakaw na ko, kay muapas ko sa among cottage service. Kay gihuwat ko nila. Okay? So praise God. See you tomorrow, Ikson. Ay, naday milakaw ugma. No? Namilakaw, maningkamot ko nga makakuan ko, pero nagnaay milakaw. So again, magkita ta sa sunod higayon. Basta makahigayon ko, bakante ko, mag-live ta. Amen? So praise God. Ang kabilin, Ikson, ampo ta kanunay mga higala, unya amping. Good night, everyone. To God be all the glory. Keep safe.